Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan ken pagyamanan da kay amin nga awan labas. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Pambaritis. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Saya ata ti panakilangan mo kada Doña Dorita ken Don Marsilaw. Nasaya nagidya at tao. Siyak pa'y mati kunayo tatang. Friendly ak. Approachable. Adorable. Ken lovable ak tatang. Anya alababol ngay bagbagam. Nadungo. Dungdung wakto dagiti amok. Ngamin, lovable ak. Unay daytan kaka. Sige tatang. Ta isaganak pa'y dagiti arwatek amapan agyan iyan da don ken don niya. Kunak man no, nasagana mo, hindi kalman. Awan tado unay, dagiti riniplayak agagayam ko iti FB. Anya ti riniplayam ako na? Dagiti pasurot ko atatang. Pasurot? Kaano pa yan nagbaling ka lider o no dadaulaw? Adamatan 2 taon tatang. Kat masapul ang mariplayak amin a comment da kadagiti post ko. Anya manan apos dayta. Dagiti ngay mo ti kabkabil ko iti FB. Iso dagijay ti post. Kat ag-comment dagiti pasurot ko. No ag-comment da, replyak mo takas ta talaga dayta trabaho tatang. Give and take. No ada kanton ijayan ti trabaho. Saan maun nga sa mira na kita abambanag. Sa manaktakla ang iti panagtrabaho. Unay daytan. Nasaya at taintulod mo ti anak mo kakabisinte. Iti kasta, manggagam dagiti pagsasaritaan me. Why, Doña Dorita? Judy, kaya't kung agbalin ka na tulnog, kan nanakam kabayatan ti kadam kada kami. Sigurado day ta, ma'am. Amuyo, responsibulak iti amin na banag. Nasayat lo na dayta, Judy. Kat no mamintinar mo ti kinaimbag kan kinagagat mo, gumato adagos ti sweldo. Ngam nagbalin kan to asadot, wano ko inerdasan iti amin na banag, saan mi akisayan ti sweldo. Ay, nasaya at ano saan nyo akisayan ti sweldok, sir? Wen, saan mi akisayan no agbalin kanton asadot, no di kat ikatendakan adago. Unay daytan kaka. Iso nga agsingsing pa, kan agagagit ka anak. Kabayatan ti kadam di tao, ha? Ay, no problem tatang. Makita danto, ti kina responsible ko akadwa. Unay daytan kaka. Adamatan makabulan ni Judy kadat alakay. Ngam, makaliway pa'y laeng kadagiti anungan na. Kasaritam ipalagip mo amin arumbeng aramiden na tapno saan na naliwliwayan. Diyak kaya ti may stress lakay. Amumet no niya dagijay. Iso asikan ti mangibinsa-binsa kenkwana dagita at trabaho. Ay, Diyos kay. Dakmut kayat ti may stress. Isurat mo langan. Ta iso mismo ti mang-review iti dayta at trabaho iti naldaw. Iti kasta, saan nga kibaltang kadagiti trabaho na. Ay, unay daytan kaka. Adtoy ti love letter aparaken ka, Judy. Love letter, sir? Nagapan na?
Naggapo ka na kami kanibakit. Apay nga ikandak iti love letter, sir. Saan kang nagdamag? Dak kaya't ti mabannog nga gilawlawag. Ay, basam langan, okay? Pigmanawan. Basa ka no to'y love letter da kanya. Surat ni Ayat. Siguro, ipatpatagdak dagiti amo. Okay, basaet ma. Nabasa na nga tan. Wala, timbagak mo't nabasahan na dagos. Naawatan na nga ta. Nalawag mo't ti panakaisurat na sa Ilocano mo't. Mawatan to pa'y ti kayanak. Unay daytan kaka. Iso apaliiwan na. Si kanti mang paliiw, tadyak kayat ti ma-stress kunakmanan. An nadak ti salon at ko, kanti beauty. Ay, unay daytan kaka. Rugyam ita na paliiwan. No ada pagbindutan na, ikurihir mo adagos. Kat no marigatan ka kenkwana, agbirukan iti kasukat na. Ha? Kasta lang, dayta. Saan tang stress ti bagbagita? Ta ado ti maala dita. Unay daytan kaka. Saan ang surat amin dita ti dadu matrabahwem, Judy? Iso ka ibinsa-binsak latang. Una, sir. Sige lang. Ikatem kano amin na kortina talabaam. Kastamad dagiti bedsheet ti amin arsilen iti dati abalay. Amin nga bong tinamisaan kada tugtugaw kat masukatan. Agraman rugs kada pigan. Rag? Kat no English ti pigat ti rag. Dayta ti rag. Nagisay mo ti pigan. Iraman mong tumuten, alabaan amin a rubber shoes kada botas. Kan aminen ang matrabaho. Naawatam, kan na'y kabisam ka di amin ngayon bagak. Una, sir. Siya pa'y matikunayo. Sila ang dagita. Very good. Unay daytan kaka. Pinaliiw mo pa'y kumaa, no rinugyan nan amin na trabaho. Wen, tanapan mo't iti silin na kalpasan ti instruction ko. Isagana na siguro nagiti kasapulan na ngagtrabaho. Kas iti apron, wano uniforme na diti balay. Nasaya at mo't nga rod, no narugyan nan. Ngam ti kayat ko, paliiwam, no amuna mo laeng tararamidan na. Amuna mo't siguro. Tasaan mo't nga ubing abasit. Munay na itang kaka. Sus! Dayjay aka ado ti ipatrabaho da kanyak. Kasladyak ammo ti irugek. Makapasado ta panunutan ti kaado ti matrabaho jaske. Iso asakbay ngagkirinak. Ala mampay ti mood ko. Babaan ti panag-FB. Kumusta man dagiti pasurot ko? Dahito ti cellphone. Wow! Nagatidog ti notification ko. Naga daw. Na, maripreplyak pa'y ki din dagito'y akaado jaskay. Ay, dagiti atidog ti comment na ti replyak. Bayak pa'y dagiti emoji laeng at thumbs up. Kada dos ngi. Wano saan? Ay, una iksan dagiti nagi-comment laeng iti heart, like, kada katawa. Sus! Nagadun ngay kaka. Makatawan a replyak amin dagitaw eh. Ay, basa at mampay sak ag-reply. Hello, beautiful sisi. Uy, beautiful ka numat. Kastila at artistain ka pala, ma'am. Ma?
unay daytan kaka. Ulbud mat daytoy. Patiray ok. Artistahin ka na. Dandan ni saanen na nagmulagat ti matak iti kabasi na. Sa dati agong ko, kasla insipat asinilas ako na day di manager ko. Daytay insipit asinilas. Malagip ko laki nga raw. Ay unay daytan kaka. Patiray ukmo na gito yata tao. Managlam yung damo jaskay. Sa tuy bibig ko. Kat bukirad akim mabibaw. In comment na ki den aki sa bulit. Ulbud mo datoy. Aguray ka man ta replyak man laangan. Ibagak mo't akasla Miss Universe. Ibagak mo't nga adu ti atiwon na nga artista iti kapintas. Ha? Unay daytan kaka. Kunak man no sinukatan nan dagiti akub titugaw. Rag kadapigad. Awan sa mo tinaramid na. O damot kit di naramid na bakit? Anya nga'y tinaramid na. Nagkulong iti silid na. Anya? Apay, agsakit. Kano nagsarantamot. Adan sa sakit na bakit? Pagkunaam. Dahil nga rod pa nagkulong na iti silid. Alpasan na. Nangig ko ako manatawa. Delikado nga rod lakay. Ang mga no pagbabagtitan na tanto. Ay ag-play safe tala ang tanarigatan. Anya ti kayat maasawan. Pagawidin tan, takam amak ti kasta. Kasarita tapay mo ta. Uray day tangkaka. Apay ano aday bilin miken ka? Saan mo atong palen? Haman, ma'am! Tungtung palak mat! Saan mo ngay naramid dagiti daduma at trabaho? Kasta ka na yun, Judy. Ay, saan anay gagara dagijay, sir? Ma'am, naira na laeng nalipatak. Pinal daw lakit din ang malipatam. Inggagaram sa matalipatan. Ay, saan, ma'am? Talaga aman ang lilipatak. Isuapasin siya anda kun Nagado ngamin na diyo'y paparamid kanya. Kasanungay mo tadyak malipatan. Anya? O naydaytan kaka. Talaga nga ta maliplipatan na nagitidad trabaho na. Igaggagara na ang ata. Wala saan. Talagang ada di prinsat yung utak na. Mas stresak manano kasta. Oras ang muta. Anya nga ron teramidon tayta. Kasarita tamanan. Ay unay daytan kaka. Masansar mutil na kasarsarita ta. Tunggal kasarita ta. Ibaga na analipatan na. Kasano ang malipatan na. Kat inal daw mo't amay baga. Manang lilipat nga ta. Wano pambaritis dayta tao. Day tati amun ta. Unay day tangkaka. Ay, nalipatak ki din, sir. Ma'am, pasensyanda kun Kastamat na ka na yun, Judy. Agkaralipat ka. Agkaray bagami mo tiramidam. Awan na ta. Anya kami tiraramidam ya. Kita aglaang mo ti FB, sir. Ta adoonay ti replyak. Uray lagpuy-puya ta karinabi Ngumjak to pay lamalpas a replyan ida. Kalpasan na, kita agtupay amin apusda. Kalpasan na, agkomentak mo't kadakwada. Ay, awanon, titurog ko. Rinabi alam lamayak ti FB. Isumat lagayam nga awan mararamidam. Ken malipatam amin amay bagakin ka. Nasabali mo't ikon concentrate mo. Awan ano kasta, Judy? Kasla suswelduan da kan nga ag-FB no kasta. Madadamot ti panawon mo ditan. Iso matlagaya makanayon ka nga agkulong iti silid. Taday tamo la ag-FB ter aramidam.
Saan mo agagara ti agtrabaho? Ay, aman, ma'am. Nagagutak. Ngam malipatak nga rod mo. Dagiti aramidak no daduma. Wala, tafulod na utak mo iti linuloko. Awan sir-serbina. Ay, saan mo't, sir? Saan alinuluko ti FB? Sideline data, sir. Lukas ta, agsusweldo ka nita. Agsildo akto, ano madanon? Unay ditang kaka, palaran ka mag. Saan mo't, sir? Arapaap ko laang mo't ti agswildon to iti dakkel. Ta amuyo ti tao, nga awan arapaap na, kawaw ti ulo, kun panagbiag na. Unay ditang kaka. Tinasayat. Ayabam ni tatang mo. Ta agsasarita tayo'y tinalapat. Diyak kayat ti kastuyen na mapaspasamak. Unay daytad. Apaya pinayabandak, ma'am. Sir, kasalamat din iskwilaan. Apaya bandak ti parents. Ay, wano, ingato yung ka din ti sweldo ti anak ka. Ay na, agyaman ako na ka na kaya, sir, ma'am. Awan pa'y latinay bagbagami, agyamyaman kan. Ay, anya nga ron nga tinang payaban nyo kanya, ma'am. Mananglilipat ti anak yo. Malipatan na ti ado at trabaho na. Apay nga juday, anak. Ingaraw mo man gaya man, ti kinaman aglipat, maw. Wano pambaritis, maw. Ni tatang mo't. Mananglilipat kunayo lang arudan, ninayunan nyo pa'y lang mo't iti sabali. Sige, kakabisinte, mabalin mon ayawid ti anak mo. Tama nga numalipatan na pa'y, nga itad me ti sweldo na. Kana mga numalipatan na pa'y, abus-bus sugan me, kanda dumapay. Ha? Ay, kwa ma'am, sir, di dakmut liplipatan, kasla linipat dakmutan, ano pagawidan dakon? Amangan numalipatak ti aganges. Nagbayag ka pa'y, Judy. Iso nga agawid kan, wan. Ay, unay daytan kaka. Awan mapabasaw lang nakaw. Nagliway ka karang iti trabaho. Nagbalin ka, pasaway ka na, ma'am kun sir. Busy nga min ti utek ko, tatang. Kun mapanugak ngagpanunot. Iso masado takon nagtrabaho no kasi jay. Nagadun tumat, adi day papatrabaho kanya. Isaw ngagkarapalasot kamutain. Di mo latanay kat ikinapambaritis mawanak ka. Dahil tati nakadadailan. Nagrigat tumat ti content creator, tatang. Takaslaak aglamlamay arinabi Narigat gayam day sardeng maun. Dahil talaing mati solusyon na kahit. Saan atatang? Ano sa kunday to'y? Saan amabalin tag pambaritis ditoy? Masapul pa'y daytoy nga talagat engagement. Ado at trabaho daytoy, tatang. Diyak mabalin nga sardeng. Tanarugyakon. Adon, tirigat ko ditoy, tatang. Masapul nga ituloy ko. Kat urayak ti panagswildok. Unay daytan. Ala, makamukha nga raw. Ang ikatimaw ti kinapambaritis maw. Taday tati makadadalkin ka kung nakmanay. O naidaytan ka. Alawanang, tatang. Saan akong ngagpambar no masadutak. Ibagak tulatan ti addariknak. Imbis ngagpambarak. Ay unay daytan kaka. Hindi pinaayabandak. Kasta o natiragsak ka. O rayak la insiwat. Anapan iti balay dagiti amam. Tati amokit. Ingato dati swildam. Uno saan. Ipromote da ka. Tagayam. Nakarakaro pa nga maidimaut. Ta inikat da kan. Ay unay na itan kaka. Judy pagayam, awan kastay makuna nga honest. Tapno ado tagtalagkan ka. Madi tiag pampambarwan no pambaritis. Ta madadaal ti talag ti tawakan ka. Ala, agsingsingpot ka. Ta ti tao anasingpot napintas ti pagbanagan na. Kat ti tao anasikap, dakes ti pagbanagan na. Ditan papagayam, dinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pambaritis.
Dito'y drama tayo. Unay day tan ka. Agyaman kami itin ka ay panang tarapay.